Jedno naše ide dolje. Čuvajte se ljudi, samo se malo rade, ajmo. Snimam da vide kako su nam ostavili djeci, da ne možemo da prođemo. To snimajte poslije. Hoćemo ovako jedino da zovemo i novinari i sve, jer više je stvarno. Kako je sreću imao. Ovo je... Sreću, ja ne mogu da vjerujem da nije povrijeđen da se kira. Ništa u redu. Ajmo, molim vas, Ajmo da se ne obuze. Pa jeste, sklonite se. Ajde, zvali smo već. Zvali smo. Kao postupamo tako preko toga. Ja bih ide